Yes, reka twongere tubasuhuze cyane, reka twongere tubifurize ibihe byiza, reka twongere tubifurize gukomeza kugubwa neza ndetse no gukomeza kunogerwa na gahunda zanyu za buri munsi, mugiye murimo mu nce zigiye zitandukanye zo hirya no hino ku isi, tubateye yambu cyane kabisa, reka zino ntashyo zibagereho, reka twizere ko Nyagasani akomeje kubarinda, reka twizere ko Nyagasani mu by'ukuri akomeje kubagenda imbere, hanyuma turi muri weekend, turi ku munsi wa gatandatu, itariki ni 16 ukwezi ni ukwa gatanu ndetse umwaka ni 2026, hanyuma mbonereho nkomeze mbifurize kugira weekend nziza kabisa, bonne weekend njema kuri mwe mwese muduteze yombi kano kanya, hanyuma nongera kubabwira ngo ni by'agaciro gakomeye cyane gukomeza kwibanira namwe, ni by'agaciro ndetse n'ukuntu mukomeje kugenda mutwereka ko tuba turi kumwe tanu kwa tanu kabisa, turabashimiye cyane. Hanyuma nanabonereho mbahe ikaze irambuye cyane ku makuru tugiye kuba twabagezaho muri kano kanya ndetse muri izi saha, aho tugiye kurebera hamwe update, aho tugiye kurebera hamwe mu by'ukuri uko situation ihagaze ku kibuga cy'imirwano. Mugiye kunyemera nk'ibisanzwe twinjirane kuri tere, mugiye kunyemera twinjirane mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, dukubite tubangura turebera hamwe mu by'ukuri uko situation ihagaze, turebere hamwe ese mu by'ukuri imirwano iri kwerekeza he muri kano kanya, muri ano masaha ubu tuvuga. Hanyuma muri ano makuru muraza kunyemera tuyahere ku makuru akomeye cyane, hagati aho mbere yo kwinjira muri aya makuru reka mbanze mbibutse ko ngiye uri kuri micro R6 Berry Official nk'ibisanzwe. Hanyuma muri aya makuru turaza kuyahera ku makuru akomeye cyane, ni operation idasanzwe ingabo z'u Burundi zongeye gukora, ni ambush idasanzwe, ndaje tubyinjiremo ndetse turebere hamwe uko byagiye bigenda. Ni kuvuga ngo ano makuru rero munyemerere tuyahere muri teritwari ya Warikare, ariho turebera hamwe mu by'ukuri ibikorwa bidasanzwe ingabo z'u Burundi zaje kuba zakora muri no teritwari ya Warikare. Ni kuvuga ngo amakuru ava muri teritwari ya Warikare mu ntara ya Nord Kivu aravuga ko aka gace ka Burubi kari hafi cyane ya Kashebere, hani muri groupement ya Rubereki, ingabo z'u Burundi zimajije kukigarurira ubutayari kageze mu maboko y'izi ngabo nyuma y'imirwano ikomeye yamaze amasaha menshi hagati yabo n'inyeshyamba za M23. Nkuko amakuru aturuka hafi yaho imirwano yabereye yabivuga, amasasa aremereye n'imbunda ziremereye byumvikanye kuva mu gitondo kugeza saa 5, ibintu byatumye abaturage benshi bahunga ngo zabo berekeza mu bice bifatwa nk'ibitekanye, ndetse abaturage bavuga ko iyo mirwano yari ikomeye cyane kurusha yaherukaga kubera muri ako gace, kubera uburyo impande zombi zari zirimo zishaka kugenzura mu by'ukuri kano gace ka Burubi. Kubera iki izi mpande zombi zarwaniraga aka gace ka Burubi, mu nyemerere turebere hamwe impamvu mu by'ukuri yakuri ino mirwano ndetse bigatuma impande zombi zirwanira kano gace ka Burubi. Buriya gace ka Burubi ni agace gafatwa nk'agafite akamaro gakomeye mu buryo bwa gisirikare, kuko kari hafi cyane y'inzira zifasha kugenzura ingendo hagati ya Kashebere n'utundi duce twa Warikare. Abasesenguzi hano baravuga ko uwufite igenzura rya Burubi cyangwa se uri kuyikontorora mu by'ukuri ubwo ngubwo wayitsindiye, abafite amahirwe yo kugenzura ibice byinshi byo muri Rubereki ndetse no kohereza cyangwa se guhagarika uburyo bwo kugeza ibikoresho bya gisirikare ku rugamba. Bivuze ngo hano ingabo z'u Burundi niba mu by'ukuri zigaruye kano gace ka Burubi, bivuze ngo bafite uburenganzira bukomeye cyane bwo guhagarika uburyo bwo kugeza ibikoresho bya gisirikare ku rugamba. Bivuze ngo inyeshyamba za M23 iyo nzira nta burenganzira zifite bwo kuyicamo, kuko ubu ngubu tayari ingabo z'u Burundi zagizemo, ntago inyeshyamba za M23 zabona uko zohereza ibikoresho mu gihe ingabo z'u Burundi zamajije kugera muri kano gace. Bivuze ngo ingabo z'u Burundi zahagaritse uburyo bwo kugeza ibikoresho bya gisirikare ku rugamba. Urumva ko nizo nyeshyamba niyo bari kuza kuziha support cyangwa se kwa kundi bakora ramforo bazana abasirikare n'ibikoresho, ntibabona aho banyura. Uyu muhanda wamajije kubanwa n'ingabo z'u Burundi. Amakuru kandi avuga ko nyuma yo kwisubiza Burubi, abarwanyi ba Wazalendo ku bufatanye n'abarundi bahise bategura igico gikomeye cyane ku ngabo z'inyongera
zama 23 ni inyeshyamba za 23 n'ubundi zari zije gutanga umusada, biravuga ko zari ziturutse ikibati. Izo ngabo zari zoherejwe gutanga ubufasha ku barwanyi bawo bari bamaze gusubizwa inyuma. Ababibonye baravuga ko iyo ambush cyangwa se icyo gico cyabereye mu nzira yerekeza ku rugamba, aho imodoka n'abasirikare bamwe bafatiwe hagati y'amasasu menshi cyane bari bari kuraswaho n'ingabo z'u Burundi ku bufatanye n'abawazarendo. Hano abawazarendo bahise baza, nubwo hataramenyekana umubare nyawo w'abapfuye cyangwa se abakomeretse muri iyo mirwano n'icyo gico cyangwa se iyo ambushi. Amakuru ava mu baturage baravuga ko impande zombi zagize igihombo gikomeye, birumvikana n'intambara. Impande zombi ngo zagize igihombo. Hari amakuru avuga ko hari abasirikare benshi bakomerekeye ku rugamba ndetse n'ibikoresho bya gisirikare byangiritse. Abaturage bo muri ako gace bakomeje kubaho mu bwoba bwinshi kuko batinya ko imirwano ishobora kongera kubura umwanya uwo ari wo wose, ndetse bamwe bavuga ko bamaze iminsi barara mu mashyamba cyangwa se bahungira kure y'ingo zabo kubera umutekano muke umaze igihe urangwa muri Warikare ndetse no mu bindi bice bya Nord Kivu. Hanyuma iyi ntsinzi y'ingabo z'u Burundi FDNB Iburubi iri kuvugwaho cyane, ni intsinzi iri kugarukaho cyane ku mbuga nkoranyambaga ndetse no mu banyapolitiki batandukanye bashyigikiye ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC ndetse n'imitwe y'abaturage izwi nk'abawazarendo irwanya inyeshyamba za 23. Hari amakuru, hari abayifata rero nk'intambwe ikomeye ndetse bafata iyo ntsinzi nk'intambwe ikomeye mu kugabanya ubukana bw'uyu mutwe w'inyeshyamba za 23 ngo umaze igihe wigarura ibice bitandukanye byo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ku rundi ruhande ariko bamwe mu basesenguzi b'umutekano baravuga ko nubwo izi ngabo z'u Burundi zigaruriye Burubi bishobora kutarangiza ikibazo cy'izi nyeshyamba za 23 kuko ngo 23 ishobora kongera kohereza izindi ngabo nyinshi cyangwa se igakoresha intwaro zikomeye kugira ngo yisubize aka gace. Twabonye impamvu bakarwaniye, hanyuma ubwo biravugwa ko inyeshyamba zishobora kongera gukora ramforo zikazana izindi ngabo mu buryo bwo guhangana n'ingabo z'u Burundi kugira ngo mu by'ukuri bigarurire kano gace. Ibyo rero bishobora gutuma abaturage bakomeza guhura n'ingaruka z'intambara zirimo ubuhunzi, inzara ndetse ngo n'ihohoterwa. Mu yandi makuru rero munyemere twinjire mu yandi makuru. Iyo ni intsinzi ikomeye ku ruhande rw'ingabo z'u Burundi babashije kubohora ako gace, ariko munyemere turebere hamwe ayandi makuru nanone ari gukomeza tugeraho ngo FARDC, ingabo z'u Burundi n'abawazarendo ngo basabwe gukomeza kuba maso nyuma y'uburyo bushya bw'amayeri nyeshyamba mu kibaya cya Ruzizi. Aya mayeri nyeshyamba zizanye na yahe? Munyemere rero aya makuru nayo tuyinjiremo ku buryo burambuye cyane, turebere hamwe izi nyeshyamba isa mayeri mu by'ukuri bazanye na yahe. Munyemere tubyinjiremo, ariko mbere yo kubyinjiramo reka mbanze mbibutse ko twafunguye urubuga rwa WhatsApp tujya tunyuzamo amafoto ndetse n'amavideo. Akaba ari amafoto n'amavideo aba yaturutse ku rugamba mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hanyuma kwinjiramo nta kundi rero uragenda hasi muri comment mu gice cya komanteri urebemo link na pininzemo, uragenda uyikandeho urahita winjira muri group ku buryo bworoshye cyane. Hanyuma uzajya ubasha kubona amafoto ndetse n'amavideo, ubashe kubona ukuri kuzuye kuba bigenda bivugwa ndetse binatangazwa, ubashe kubona ukuri kuzuye kubiba byabaye ngayo nguko. Munyemere rero twikomereze amakuru yacu, ariko mbibutsa ko iyo group atari amafoto n'amavideo gusa kuko ni group ngari irimo ingeri nyinshi z'abantu bagiye batandukanye. Harimo abarundi, harimo abakongomani, harimo abagande, harimo abanyarwanda, dusharingamo n'ibitekerezo bigiye bitandukanye. Hanyuma kwinjiramo urakoresha iyo link. Hanyuma twikomereza amakuru yacu. Ni ukuvuga ngo FARDC na wazarendo barasabwa gukomeza kuba maso nyuma y'uburyo bushya bw'amayeri y'inyeshyamba mu kibaya cya Ruzizi. Munyemerere tubyinjiremo. Nyuma y'uko inyeshyamba za 23 zivuga ko zagize igihombo gikomeye mu kibaya cya Ruzizi, harimo gutakaza abarwanyi benshi ndetse n'ibikoresho bya gisirikare no kunanirwa gukomeza kwagura ibirindiro byazo, ibintu rero ngo byafashe indi ntera nyuma y'uko u Burundi butanze umuburo ku gitero gishobora kugabwa muri Uvira. Hari amakuru avuga ko ibyo rero byatumye izo nyeshyamba zihindura amayeri y'intambara, nibyo tugiye kurebera hamwe. Biravugwa ko izo nyeshyamba ngo zitavuye muri ako gace ku bushake, ahubwo ko byatewe n'uko umugambi wazo no gufungura inzira igana Ikaremi utagenze uko zari zabiteguye. Amakuru akomeza avuga ko bamwe mu barwanyi
bari kwisuganya ahitwa Ikaziba, abandi Ikasika, mu gihe abandi berekeje i Burare. Hari impungenge ko bashobora gutera ibitero bishya mu duce twa Mwenga, Kaziba, Rurambo ndetse no mu byerekezo bya Ituri ndetse na Kisangani. FARDC irasabwa gukoresha ubushobozi bwose bwa gisirikare kugira ngo bibashe guhangana n'ayo matsinda yitwaje intwaro aho yaba ari hose. Hari n'abasaba ko ibikorwa bya gisirikare byakazwa ku mirongo yose y'urugamba kugira ngo izo nyeshyamba zidahabwa amahirwe yo kongera kwisuganya. Hari n'abavuga ko izo nyeshyamba zishobora gushaka gufungura indi mirongo y'urugamba mu misozi miremire, bityo hakenewe ingamba zikomeye zo kurinda no kugenzura inzira zose zishobora kwifashishwa ngayo nguko. Hagati aho kandi imirwano ikomeye nanone iri kubera mu gace ka Karingi hagati y'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku bufatanye n'abarwanyi b'Abazalendo mu guhangana n'inyeshyamba za 23, ndetse haravugwa kandi imirwano ikaze iri kubera mu duce twa Kakange ndetse na Bidengo. Amakuru nanone aturuka ku bakurikiranira hafi biri kubera muri ako karere aravuga ko umusozi wa Karingi ufite akamaro gakomeye cyane mu rwego rwa gisirikare n'ubukungu, ndetse ngo mu bya gisirikare uwo musozi uwufite uno musozi ufite umwanya mwiza w'ingenzi ku buryo ushobora gufasha cyangwa se kubangamira inzira zo kugeza ibikoresho ku rugamba no kwimura ingabo mu misozi miremire y'ako karere. Uwo musozi kandi ufite amahirwe yo kugenzura ibikorwa byinshi bya gisirikare bikorwa muri ako gace. Mu rwego rw'ubukungu, Karingi ifite uburyo bwo kugenzura no gusoresha ibikorwa by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, cyane cyane zahabu na kasaterite mu duce twa Mwenga, Itombwe. Uyu musozi uri ku butumburuke burenga metero 1200 kandi uzengurutswe n'ishyamba rinini rya Itombwe rifite imiterere igoye cyane. Ibintu rero biha ingabo ziri ku misozi amahirwe yo gukora ibitero bya gicengezi no kugenzura neza ibikorwa by'umwanzi. Ikindi nuko Karingi ituma ushobora gukurikirana no kugenzura byoroshye ibikorwa bibera muri centre ya Minembwe, bityo bikorohera kubona ingendo z'ingabo cyangwa se ibikorwa bya gisirikare hakiri kare. Uyu musozi kandi ufunze inzira z'itumanaho hagati ya Minembwe na Mwenga ndetse n'imihanda mito ijya mu duce twa Fizi na Uvira, ibintu bigira ingaruka zikomeye ku migendekere y'ingabo n'ibikorwa by'ibikoresho. Abasesenguzi bavuga ko kuba FARDC igenzura Karingi bituma bigora cyane umutwe uwo ari wo wose uhanganye nayo kubona uburyo bwo kugeza ibikoresho no gushyigikira ibikorwa byawo mu misozi miremire yo mu burasirazuba bwa Kongo Kinshasa. Hagati aho kandi mu duce twa Minembwe, Mwenga, Masisi ndetse no mu nkengero za Kivu y'Amajyepfo, imirwano ihanganishije FARDC, Wazalendo na FDNB n'umutwe watwirwaneho ndetse na 23 ikomeje gufata indi ntera, aho buri ruhande rukomeje gushaka nanone kwigarurira ibice bifatwa nk'ingenzi mu buryo bwa gisirikare ndetse no mu igenzura ry'akarere. Nanone kandi amakuru aturuka mu bice byabereyemo imirwano aravuga ko ibintu byahindutse cyane nyuma y'uko FARDC ikomeje gusaba umutwe watwirwaneho gushyira intwaro hasi ndetse no kwemera kwishyikiriza ubutegetsi bwa leta ya Kongo. Icyo cyifuzo ngo cyari kigamije kandi kugabanya imitwe yitwaje intwaro ikorera muri Kivu y'Amajyepfo no kugerageza gusubiza ituze muri ako karere kamaze imyaka myinshi karanzwe n'intambara. Gusa amakuru menshi ava muri ako gace aravuga ko twirwaneho yanze ibyo yasabwe, ivuga ko ifite impamvu zo gukomeza kurwanira umutekano w'abanyamurenge, bavuga ko bakomeje guhura n'iterabwoba rituruka ku yindi mitwe yitwaje intwaro. Nyuma y'iyo myanzuro, FARDC yahise itangiza ibikorwa bikomeye bya gisirikare birimo gukoresha drones mu kugaba ibitero ku birindiro bya twirwaneho. Abaturage bo mu bice bya Bidegu, Karingi, Gakenke n'ahandi bavuga ko bumvise urusaku rukomeye rw'indege zitagira abapilote, ndetse bamwe bakabona ibisasu byinshi biturika mu misozi no mu mashyamba aho abarwanyi batwirwaneho bivuga ko bari bihishe. Arabavuga ko ibyo bitero byateje igihunga gikomeye mu baturage, bamwe bagahunga ingo zabo berekeza mu bice batekereza ko bifite umutekano kurushaho. Amakuru akomeza avuga ko FARDC itari yonyine muri ibyo bikorwa,
kuko iri gufashwa cyane n'abarwanyi b'Abazalendo ndetse n'ingabo z'u Burundi FDNB. Ayo matsinda yose ngo ari gukorana mu buryo bwa hafi kugira ngo ahashye twirwaneho ndetse n'indi mitwe ifatwa nk'ifitanywe umubano cyangwa se ubufatanye na M23. Mu minsi ishize ibikorwa bya drones byakajijwe cyane ku buryo hari abatangabuhamya bavuga ko ibitero byabaga haba ku manywa ndetse na nijoro. Hari amakuru kandi avuga ko umutwe nyeshyamba za M23 wakomeje kohereza ramfor, wakomeje kohereza ingabo muri ako karere. Bamwe mu batuye hafi ya Kamanyura bavuga ko babonye imodoka n'abarwanyi benshi berekeza mu bice by'imirwano. Rero ibintu byafashwe nk'ikimenyetso cy'uko M23 ishobora kuba iri gutegura kwisubiza ibice bimwe cyangwa se gufasha imitwe iyegereye gukomeza guhangana na FARDC. Hanyuma rero mu karere ka Mwenga naho ibintu byakomeje gufata indi sura, aho ku munsi w'ejo amakuru aturuka muri ako gace avuga ko FARDC yagerageje guhagarika inyeshyamba zarimo zizamuka zerekeza Iminembwe zitwaye ibikoresho n'abarwanyi bo kongera imbaraga ku rugamba. Imirwano rero ikomeje cyane yahise yaduka hagati y'izo nyeshyamba ku ruhande rumwe ndetse na FARDC na FDNB na Bazalendo ku rundi ruhande. Abaturage bavuga ko amasasu yumvikanye amasaha menshi ndetse ko hari intwaro ziremereye zakoreshejwe. Bamwe abaturage batuye hafi y'aho imirwano yabereye bavuga ko ingabo za leta nabo bafatanyije zari zateguye uburyo bukomeye bwo gukingira inzira nyamukuru zerekeza Iminembwe. Hari aho bivuga ko hubatswe ibirindiro bikomeye ndetse hashyirwaho abasirikare benshi kugira ngo inyeshyamba zitabasha kurenga. Kubera rero iyo mpamvu amakuru avuga ko izo nyeshyamba zagerageje kwinjira ariko zikaza kwisanga zidashoboye gukomeza, bigatuma zisubira inyuma y'imirwano ikomeye yamaze igihe kinini. Muri ibyo byose rero ikibazo cy'Abanyamulenge gikomeje kuvugwa cyane. Hari amajwi atandukanye akomeje kugaragaza impungenge z'uko abaturage b'Abanyamulenge bashobora kwisanga hagati impande ziri kurwana. Bamwe bavuga ko bafite ubwoba bwo kugabwaho ibitero cyangwa se kwibasirwa kubera uko babonwa muri iyi ntambara. Hari kandi n'abakomeje gushinza inyeshyamba za M23 kuba zifite uruhare mu makimbirane ari muri ako karere, bavuga ko hari umugambi wo gutuma ubwicanyi cyangwa se imvururu byitirirwa leta ya Kongo kugira ngo habeho impamvu yo kongera kwisanga mu bice bamwe bavuga ko bakuwemo. Mu gihe rero ibyo byose biri kubera muri Kivu y'Amajyepfo no muri Masisi, ibintu ntabwo byoroshye. FARDC yakoze ibitero bikomeye mu birindiro bya M23 mu duce dutandukanye. Aya makuru rero ava muri ako gace aravuga ko hari uduce M23 yari yarafashe twongeye kwisubizwa n'ingabo za leta nyuma y'imirwano ikomeye. Hari abaturage bavuga ko babonye abarwanyi ba M23 basubira inyuma n'igitutu gikomeye cya FARDC nabo bafatanyije. Abasesenguzi bakomeza bavuga ko FARDC iri kugerageza gukoresha uburyo bushya bwa gisirikare harimo drones ndetse no gukorana cyane n'imitwe yitwaje intwaro ishyigikiye kugira ngo isubize inyuma M23 n'indi mitwe iyegereye. Ariko kandi abandi baraburira gukomeza kwaguka kw'intambara bishobora guteza ibibazo bikomeye birimo ubuhunzi, inzara ndetse no gukomeza guhungabanya umutekano w'abaturage basanzwe. Ngayo amakuru twari tubafitiye muri kano kanya. Reka mfate kano kanya nshimire buri umwe wese wabanye natwe, babwira ngo ni iby'agaciro gakomeye cyane. Hanyuma nongere mbifurize kabisa gukomeza kugira weekend nziza, nongera kubashimira cyane mu buryo mukomeje kugenda mutwereka ko tuba turi kumwe 5 kwa 5 ku makuru dukomeje kugenda tubagezaho umunsi ku munsi kandi 5 kuri 5. Ni iby'agaciro gakomeye cyane. Reka mfate kano kanya nshimire buri umwe wese uba wabanye natwe, nshimire buri umwe wese wakanze subscribe kuri uno muyoboro. Hanyuma ni iby'agaciro gakomeye cyane. Munyemere amakuru yacu tuyacumbikire hano rero, mbabwira ngo andi makuru nakagaruka tuze kongera kwibanira ku isaha y'isambiri turebera hamwe izindi update ziza kuba zigezweho, turebera hamwe andi makuru aza kubagezweho ku kibuga cy'imirwano. Hanyuma nge mwari kumwe ni 6 Berry official nk'ibisanzwe. Hanyuma rero reka mbashimire cyane, ariko nongera kuyibutsa ko niba utarinjira muri ya group nakubwiye, ni group twafunguye tujya tunyuzamo amafoto ndetse n'amavideo aba yaturutse ku rugamba mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hanyuma kwinjira murakoresha ya system nakubwiye no kugenda hasi muri comment
ukarebamo link na pininzemo, uragenda uyikandeho, urahita winjira muri group ku buryo bworoshye cyane, hanyuma ayo mafoto ndetse n'amavideo bizajya bibasha kukugeraho. Nongera kuyibutsa ko atari amafoto n'amavideo gusa, kuko nababwiye ko ari group ngari duhuriramo tugashirangamo n'ibitekerezo bigiye bitandukanye, kuko ni group irimo abakongomani, irimo abagande, irimo abarundi, irimo abanyarwanda, irimo n'abandi benshi bagiye baturutse mu bihugu bigiye bitandukanye. Hanyuma kwinjiramo niya system nababwiye no gukanda kuri iyo link nyine ugahita mwisangamo. Ngayo nguko rero mukomeze kugira ibihe byiza, mukomeze kugira weekend nziza, Nyagasana akomeze abandindire ndetse turabakunda cyane, reka mbabwire ngo ciao ciao.